Korase County ya Kisii abaibori nigo baboriwe kubaika abana babange anena segekeke barachie kogenda inkaso mutumuko obwegeka kemeti nyebere okwana no muriki w'ekikuru ase gosegikuru cy'abantu nyana imeye County ya Kisii Edwina Ndiko tinga kyo kubekerwa egutwa kwa borokiwa ase skuru ya South View Junior Academy eyo gotoka imeye Nyamarambe ebunge ya South Mugrango nigo ateba bunanere buya abaibori kuborokereria abana babo chimbo Chirechingia muri keito Vincent Onyancha na manke wenye mada sindikize skuru yetu wenye mada sindikize skuru yetu nam sindikize skuru yetu keti kitaka burudika makinika safiri nasi hadi tamati karibuni Nenga kiyogo chengero koboko emyaka 19 ya skuru y'oborosi ya South View Junior imeye Nyamarambe South Mugrange County ya Kisii Boigo kuro kwebiego gocha sabana babiri bagokorabya ase boigo bari gukora na Gusii ketamu ya gatatu Bitukoria rero tare 22 mutendo 11 etobwate function school yaito entanga nigere graduation ya kindergarten secondly ntobwate prize giving day number 2 ntobwate closing ceremony babiri no barega ige school umudirector we school yo Edwina nigate birubuna byarigandi boikira no samate mwalia arengete CBC grade sana muna boigonaria a KCPE. Number 1 very well prepared. They have revised for the exams. Umwakori wetento wate means kwa 341. Umwako yontore shwangant konya tore means kwa kogenda even better around 360 or 370. Ngana boigo yairwa koboko no mwalimu monene bwe skuru eyo. Kwa hivyo kama mwalimu mkuu wa shule hii ningependa kuambia wazazi ya kwamba watoto wetu wa darasa la grade ya 6 na darasa la 8 wanafunzi wetu wameandaliwa vilivyo. Hakuna shaka ya kwamba pengine watakuwa na wasiwasi ama watakuwa na hofu wakati wanakabiliana na hii mtihani ambao unakuja wa KIPSEA kwa grade ya 6 na KCP kwa grade ya kwa study 8. Abaibuli aborokia na aborokiwa nigo barigane boikira n'umuyega bweli tukuria rero ase baigo batogie skuru ya South View Junior. We have prepared all learners well. We don't have doubt those people are going to pass very well. We have affirmed to our parents that we are going to attain a mean score of 370. Ndege tukirega iga go bakurinda abana barindita abana bari kunya gukora gosori yandete yonekero baguciike skuru ngo baguturangeria kwache tuyi abana. We are prepared very well. I know we are going to pass this exam. We have done thorough revision. We assure our parents and our teachers that we are going to pass our KCP examinations. They have been cooperative to us. This is one of the best schools in Nyamarambe, and I'm sure we'll pass. Chinga kichi abaibuli nigo babori go kubarenda abana babo aseruse yentambe yemeti nyebere wekastari kemerongebe na isato mutinyo mutanganyo January ekaro chiskuru chigo chia koigorwa eruse yetobwate gocha nentambe abaibori eruse yenentambe emeti nyebere ne yikegetambe kamuranche muna abana bagochanka basomire babere prepared gukonyanka batige batake party nebintu byanka ekero chiskuru chibwate holiday camps bagende bakore activities torenda abana tukwane na barabu enchirageta abana babaito waangalie nyumbani afuatilie mienendo ya mtoto afuatilie tabia na mrekebishe papo hapo ili mtoto huyu akirudi kwetu asirudi tofauti kabisa. Nigo ria beri tukurio moko gochia sabaro kigwawe skure yega ase skuru ya South View gotoka imya South Mugrango ase County ya Kisii ekora gochengera Gusii ko skuru ase tamu ya gatatu nigo boigore ngiri tukuri nene gochia sa aborokiwa anaso kunyara ko yewe biego bari babiri bagokarabia ane ase tamu ye kolenga no director we skuru eni ga robo semia gochia asa baibuli kone kibuna ase rusen tambe yimitinye bira bana bagocha asinga cyabo abaibuli bane kibuna nkolenda bare abana babo ko reporter ya Ndizi TV ko ase skuru ya South View gotoka mia South Mugrange County ya Kisii retirana nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Mia mwana umuriketo Vincent Onyancha